Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam news kadai rin sa Zeme ko na pumwangai dale. Russian kadai na Belarus kadai na Ukraine gu haram harai ge spy misonga za kai za bamaza monset ka bezai bi piting se sang dibe European Security hang se sang dibe dale ze North Atlantic Trade Organization NATO gu bampai na zinai kana ku ze kru bama ge sale. Ai ze NATO gu General Secretary Jens Stoltenberg nai British gu Prime Minister Boris Johnson ne media ta ge Marasam pogai ze punuinen ting ze zai pamapi zen chet Russian ne Belarus kadai ge spy misonga kai za bamapi ze la le zaina na kahi singe European Security hange monset kamize things bam rahi dele plamana Russia na pnugu spy misonga ze reitu rakda ko zela le zaina Russia na Ukraine kdai switch gogira hi ze kdui zela dele ze sale North Atlantic Trade Organization General Secretary Stoltenberg nai British Prime Minister Boris Johnson na Russian du kangyambe kchusulo zarang togai zebam dele zai NATO na pnugu spy rame Portland kdai Romania kdai ga kaize Russia na pnu taksebe mo zela leje kchule zai Russia na Ukraine kdai sura puni takshe benan thoze memze North Atlantic Trade Organization NATO guspa Ukraine kdai tage kaije KBB zabamu le zaina Stoltenberg na British ku Prime Minister Boris Johnson du spaki kime Poland kdai ge langa bezine tokyo besam rangai de le Election Commissioner of India kdai ge election de ge pepe de me bone zinai kana ke ze kre bama ge haida ge pechi gaize lo kre ko na wang rambe Manipur Assembly election tingkum changla jang kai kana relang be bot phara be maize te kule ga dele kraibe tinga a relang be bot phara be maize kana ke zi kai sna tak ma ge bot phara te ga ko dele kana Manipur ge bambe mina ki mine bot phara be mai te kli ga ra kyam ze bam ze kana kana ke zi kai te set mama hange te kli ga dele ze Election Commissioner of India na sale zai pakna be bot phara maize kizin ke zi mingi hange te ga ko dele kraibe tinga Election Commissioner of India na second phase voting pakna be bot phara maize kizin ke zi ku chum hang te ga ko dele zaina Marasam poga besai suize Manipur state go bot ser ba maize kizin ke zi kroge se gulaize India ke dege election dege pepe me bonus ale zai anuina chiga dobule Manipur state ke assembly seat rex rok la lai chige electoral roll ga bamme bot phado bumele na plana tuze lak kai changring yusro high squeeze ken mela leize Election Commissioner of India na sale Kraibe ke hachi ka kriyak pen thage thachibe professional wrestler bizine Dalip Singh Rana haim nana ka do bizine chiza mo the Great Khali World Wrestling Entertainment WWE kdai pre si ka kriyak pen thage hasang bezu ngolum gai zen thaje bampe jinai kana ke zikru bama ge Bharatiya Janata Party BJP ge kaidele je sale The Great Khali pating kumadai squeepu kraibe ge assistant sub inspector Punjab police ke tato zabam ko dele zai tingkum chang no ge ralang beteze hachi ka kriyak pen thage gu kai ko dele zai ne WWE World Wrestling Entertainment tingkum chang na je sroke hasang meze ngolum jan thaje bam meze git ka ko dele zai tingkum chang na je krum dai chang ne apu hachi ka kriyak pen thage ne sawai ko dele anui haim nana chigai dobule The Great Khali is a Bollywood film ka nagen thage dele zai Hollywood film adai ge dun thage dele zai kada be TV soram du thaje bam dele Karnataka High Court Karnataka go turambe ki hulang bene zinaik na ke zikru bama ge turambe ki ge ke mong basam hijab ben muslim marase ge le me zami pu midu hijab puni pe dumbe phai pone lesi ki ram ge telung zabam ra ke mong be Karnataka High Court turambe ki ne na karya changbe muslim me le me du puni pe dumze lesi ki ge te dobi rahang final adjudication na lang be tu ki ne samram be sam kam gai makta ne telung rahang phugai mari dele anui haim na na chiga dobile aize Karnataka government na ke ziming kam mai ge lesina melai na punira siki makche uniform miponin samrap sakara hang hindi tloga le dele apu change hijab muslim marase ge le mena mipumidu puni pe tum rahang 5.8 telung na beze lesi gi ge telung dolak dele zarangai dele dai zinai na ke zikru bama ge Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai ne saz lesi ki ke kene lesi ki kru changme wangra roba chai kak mama ge le churai budele je sale kana college ram a pating bi ibe pilu Lerai Gulaje, Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai ne sale. Zinai kana ke zikru bama ge Uttar Pradesh Assembly election tingkum chang na jang kai kana first phase voting bot pharelang batting mi Uttar Pradesh Assembly election sit ringyote set hange zinai ting chokun ta snag ne chuze tingi kun ta srok changbe bot phai deleze Marasam pogabe ne sale Anuina chigai dobule Uttar Pradesh state ke bot phai dobule mina krok roaming yula leizai ai me mina krok roaming yune MLA Member of Legislative Assembly mina hai madai ja kuchum Uttar Pradesh Legislative Assembly ge pekega gudele
Zai na Uttar Pradesh first phase voting Railang be vote phai be ma ge assembly constituency ring yote set hange Zeme na crore kana lang kai te set mene punui gu vote pe mi hung be phai ga is candidate has strong ka ge chum ro ge ring yote set hang kada ku de le je sale Ministry of Health and Family Welfare and National Vaccination Drive Marasam poga besai suize India kadege COVID-19 rehu kapka ni mriak plane teuze kro haket reaction na za ekonomidu kapka ne leize Union Health Ministry ne sale zai znaik na keuze kro ba ma ge India kadege COVID-19 rehu COVID sin nai COVID sil helang ba dos na pakna ba dos kapka ni mriak plane teuze lak dai ku chumudu kapka ne leize Union Health Ministry ne pogu tweets ke ro khai de lei Zai India kadege precaution dose paku chumpe COVID-19 rehu COVID sin nai COVID sil kapka ni mriak plane teuze lak riak strong madai medu kapka ne leize sale Zai na lang be teuze na ma ting kum growing yung na ting kum grote se changbe COVID-19 rehu COVID sin railang be dose na pakna be dose kapka ni mriak plane teuze kroming yu lak ro na medu kapka ne leize Union Health Ministry ne pogu tweets ke ro ga de lei ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga de lei pi guys and kingani malai indu to de lei